22. februara ove godine u Zoološkom vrtu na Paliću dobili smo 2 ženke pegave hijene. One su nam se pridružile došavši iz Zoološkog vrta Jazberenj u Mađarskoj. Zovu se Sofi i Zuri i pridružile su se našem maciki, starom stanovniku našeg Zoološkog vrta. U pitanju su ženke koje su u Jazberenju i boravile zajedno, tako da su zajedno i pristigle i prošle karantin u našem Zoološkom vrtu, a trenutno se privikavaju na prostor. Počele su da izlaze u volijeru, tako da ih i posetioci mogu videti. Kada se druže sa mocikom, još uvek su pod prismotrom naših timaritelja i veterinara, ali za sada sve dobro protiče, tako da se nadamo da ćemo u budućnosti od ove grupe imati i potomstvo.